Baitul Muqaddis nuwa pantai ubah zaujah tuan putra tinggal sinan tuan siti tempat sunyi hana bago dalam padang luar raya manusia tan mengsidro masa nyantan duka cita red ia mata dume talo nepre nabi kenan teka bak ne sangka truh lam sampo menan fikir Siti Hajar hingga tema hosi uro hame makin laju raya ram truh masa bulan sampo Nabi hana citruh teka Siti Hajar susah hanso masa nyantan susah hati bungong pade sinan sidro yo nyan nemo tuan Siti ubak Rabbi nengadudro ya ilahi wa ya Rabbi drone tukri ji onganto drone sidro dum yang tuban sikalian dum tiap-tiap syok drone tukri ke hai ulun dalam utun tinggai sidro lon serah dro ubak gata yang pelara hamba tenyo hingga tema Siti Hajar katro masa bulan sampo katro bulan hame Siti temalahe budak sidro tatkalanya budak nyata jeroh tan rupa urang lako elok parihan natara bintang kala umpama pro langge milang hana yang sah warna muka tan pengaruh nyan ke Nabiullah Ismail fam hai aki berangkaso Nabi Ismail ban lahi terhantar le atih bumo tema bedah tuan Siti jak mita ia laju jino laju neja Muzdalifah teruh le pantai kenang sampo dan metemeng ia di sinan kan riwang laju newo Atro kenan kan riwang lam ne ulang tema duda Musdalifah lam ne gisa ia ne mita misya buno padung gotro ne jak sabe hana hase posambino hingga sampo 7 kali tuan Siti ne jak ne wo dan metemeng di sinan ia ula ili kenan sampo nyan ke sabab wahai akhi sinan jadi temadudo sinan urang yang haji 7 kali gejak gewa dari Safa ke Marwah fambe salah adun ado nyan ke sinan Siti Hajar dile masa hai tengkudro hingga tema wahai akhi 7 kali katruh nuwa hendak Allah maha suci tuan Siti kalan jino deh mata iya yo nyan tebiat diuk tumen posam lako bana kalan ia di sinan hati senang hana bago bate sinan berijang nekun zam-zam temadudo jitu biat ia sangat curam yo nyan rijang laju nedo kana sumpah yo nyan legat takut mehat karam nanggro menurut kun ba riwayat dengan sahabat lun haruto sangkirahan doyuh nyan jet di sinan sabo sungo jet sabo kruang yang rayatan di nanggro Arab truh nganjino menan tersebut lam riwayat fam hai sahabat berangkaso tatkalanya tuan Siti cit laju le ne pemano laju yo nyan ne musuci senang hati hana bago
hingga tema wahai sahabat sinan tetap posambino tetap hajar sinan nedua dengan anak yang samlako hendak Allah po hadarat sinan tetap ngan anak dro Ismail pi raya legan hanjan sian raya kedro hosi uro raya legan hendak kudrat Tuhan sidro padum bulan sinan tetap dengan sahabat lun harito sidro urang kenan teka gadah unta hana jiwa bansa bohnyan gejak mita hingga tema kenan sampo otro kenan gebua unta urang dua teng yang sinau urang inang meana cut Ji dua sinan kedro hiran hati gebua unta hantom yang ka dilepuro jikalan ialam di sinan bansa bohnyan ile kedro tatkalanyan gebua unta ubah hajar jita yang pro wahai inang yang jroh rupa pajan masana di sino hantom lun dilayang ka lun teka bak tempatnya kena kayem lun jak sabe ule ili lun jak lun wo hantom lun di sino iya saleh pane kana jino Tuan Siti pegah legat ngan berkat anak kamu karunia Allah ia jitu biat diup tu men anak lunyo gebua unta dengan menan laju yo nyanyi tanyang pro wahai inang yang jroh rupa hajat hamba hai sambino mengna izin ni bak gata kamu sigra minah keno kamu pegat rumah pegat lampu dum sinaro mengna izin pojroh rupa memberi gata temadu do bak tiap-tiap tun memberi wasi mesia pade dan si bago ke berkibah dengan unta wasi ke gata lun beri jino bagi si ploh jemba ke gata bak sigala hase bumo menanarin ke berunta seot hajar neken meno wahai tengkuhan puasalah jiat taminah Bandung kena ke anak lon beri legata dum yang suka bak gatanya menanarin Siti Hajar lianyan temahai tengku dro trole urang kenan legan pegat tempat dum sinaro pegat rumah pegat lampu urang dum tro saban uro ke belemo kenan jiba kibah unta lehan bago hingga tema wahai sahabat dengan siat kajian nanggro kana rumah merutuh boh urang dum tro ramai hanso dengan hendak nibat Tuhan hanle padang kajian nanggro padum lawin akhir masa dengan syadara lun haruto Nabi Ibrahim yang mulia kana cita yohnyan kedro ne hajat ja bak Siti Hajar dalam rimba yo saboro sale pakri pojro rupa ngan anak nda bandu wadro menan ingat po mekuta mari tema dengan putra wahai judo putra Sara izin gata ke lonjino tabri izin pojroh rupa ubah hajar lonjak jino lonjak sawa Siti Hajar ngan anak nda bandu wadro saleh pakri bungong pekan dalam padang yo saboro menanarid yang mulia seosigra Tuan putra ya Nabiullah han puasalah jian nelangkah sigra jino yang nabacut harap hamba
Terus teka ke deh sampo bakna tren-tren ada unta nyan ke yang na harap lonyo menanarin putra muda. Nabi sigra jawab menahan puasalah pojroh rupa ban yang suka gata sidro ban yang hajat ni bak gata hana dawa ni bak kamo oleh izin putra indah. Nabiullah bedah jino tatkalanya laju pantah. Nabiullah nejak sidro ada unta nemekan ran tat analan ta bago padung uro berjalan trole kenan baksa bohro terus kenan Nabiullah hirin dahsyah nabago neng urang tat barullah unta kibah dum sinaro kebelumo dum makanan dalam padang merat kedro rumah letat kadisinan tanaman lehana bago Nabi kalen hirin mandang han le padang kajet nanggro laju nejak yang mulia ubah hajar karab sampo urang sinan jing yang rupa yang mulia hanji tuso tanji turi Nabi Ibrahim hantam jingi yang pih mengsidro bak masanya Tuan Siti neng yang Nabi karab sampo dijiohkan kana turi Tuan Siti bedah jino neja ampeng pemekuta ba nenda nekun meno. Hai Ismail katro teka ayah gata kena sampo nejak laju leban dua hati suka hana bago Nabiullah yang anenda necom nuwa posam lako tema mari Tuan Siti ubak Nabi nekun menau